lagi di channel saya. Saya akan membuat video prank dan saya akan ditemankan oleh teman saya. Saya akan membuat prank tali transparan. Nanti diikutkan videonya nanti. Dan jangan lupa di subscribe, share, and like. Dan komen. Akhir dulu bro. A few moments later. A few inches later. A few moments later. Oh, no, 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 no. It's the motherfucking Eagle.